Pagod ka na ba? Manikal na ka. Nakabisang mag-face mask. Pasyal, gala, tsikahan na ulit. Think again. The coronavirus is real. Latest statistics say the Philippines has more than 8,000 positive cases daily. Okay lang na matakot. We should be. The next victim can be you or your loved one. The virus spreads through casual encounters. Kwentuhan, inuman, sama-samang kumakain. Masakit, Mika, COVID. Yung pong may infection, COVID, malalagwa, masakit. Unang-muna, of course, yung isipan mo itang imbiye, malapit namong malamong miras yung kayang hangganan. At potang atsyo ka rin, masakit mo rin, uling kitang kaya kang pamagdili-dili, isipan wala naman din yung kaya kang ayaw. November 27 po, may sakit na ako buntok. Mangarimla ko po. Itapong lagnat bagyaya mo. Bala ko mo simpliya mo pong trangkaso. Ana po, kaya ba kay misis ko, kaya ba ikaw rin anak ko. Ing masakit po, may nawala po. Na-COVID po ako nung January. Ang pinaka mahirap ay yung maalala ko nung malaman kong positive ako, sino na yung mga baka nahawaan ko, no? Natakot po ako ng husto nung sabihin sa akin ng mga doktor na yung virus nasa lungs ko na. Sapak na pong peklat, yung kanakong baga, at tinen dalong, at kanita po, may maligwa na lo, pindanan dala ko kitang convalescent plasma, at tita po yung milyari. Lunos na namuni nga pong gino niya, mabiya ko pa. Grasya na nani nga pong gino, pakalulo na nani nga pong gino, bonus niya ini. Pero balo ko talaga, ala na akong pag-asang kumabiya kanita. Kung ICU, yung misis ko, at suya naman kay ICU, nakayamad-mikit. Nakaya balitang kining itang anak kong king St. Luke's, positive ya, kaya bidyan naman kitang ICU. So, atlo kami, kay ICU, nakayamad-mikit-ikit. O ito po yung meto nga masakit, tapay ng damang ko. Ang isa pong naging epekto pa ng COVID sa akin dahil nga po sa isolation, walang halos kasama kundi lang yung doktor at mga nurse na regularly pumupunta sa aking room. Ano? At itong dati mong gagawan, kaya kang kapag nasan sumuyo, kaya kang kapag nasan lapitan, laret, ang kaya kang kaluguran, mo agawa. At itong mo naman na mabayat, yapin itang kumekapag misa, huling atsuko keng kay hospital na metong yang maulagang. Wakasan natin ang virus. We live in challenging times. Ako po ay isang medical frontliner at tulad ng aking mga kasamahang doktor at nurses, kami po ay sumumpang gamutin ang mga pasyente namin sa abot ng aming mga makakaya. Pero kami rin po ay na-overwhelm sa dami ng mga pasyente na nagkakasakit at kung minsan, hindi namin alam kung saan namin sila ipapasok na ospital. Puno na po ang ating mga ospital at marami na rin pong mga doktor at health workers ang nagkakasakit. Dumadami rin po ang mga asymptomatic, yung pong walang simptomas. Akala mo walang sakit pero carrier la po pala. Wakasan virus. Your contribution, no matter how little, matter a lot. It's better to wear mask than to be intubated. Stay at home, much better than to be in hospital. Preventive is better than treatment. Magsuot ng face mask at face shield, laging maghugas ng kamay at mag-disinfect ng alcohol. Do not touch your mouth, eyes, and nose. Keep your distance, at least 1 meter away from one another. Iwasan ang mga mataong lugar
at yung mga lugar na kulob. Kung kayo ay pupunta sa grocery or supermarket, siguraduhin walang lalampas ng 30 minutes sa loob. Stay home. Wakasan ang virus. Pwede kayong magsimba sa bahay sa pamamagitan ng mga misa na naka-live stream sa iba't ibang social media platforms. Pwede rin kayong sumali sa mga recollections, pagrorosaryo, Stations of the Cross at iba pang debosyon na ginagawa online. Your health and your neighbor's health is your responsibility. Ang hiling lang po namin ay pakinggan po ang gobyerno, pakinggan po ang mga nasa posisyon, hindi po para pahirapan kayo, kundi po para lang ho mabawasan ang namamatay. Wakasan ang virus. Makisama ka. King lagyuning higpa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen. Ginoong Esus, at syuke punge ni Keti, ban makyabing magmasusi, king liturhiyaning misa, anting pakibat king kekayong panagkat. Daptan yu iti anting kapigaganakan kanako. Salamat po Ginoo, king pamikatagon sambanda ka, kaniting paralan. Salamat po king pamananam king kanakong puso, ing grasyang pagdulapan, ing kekong presensya, karing sablang makatipon ngeni, king banal mong amano, at king tinape at alak. Dinatang ko po ngeni, daralan ing kanakong kasalpantayanan, maging ko po sanang makabuklat kaisipan, king malumane mong dapat. Ibuklat yu po ing kanakong kaisipan, king banal mong amano, at pakiramdaman iti anting personal a panagkat. Tatas ko po keka ding sablang pamangailangan ko, amano, tula at kasakitan. Maniga po ko po king kekong saup at grasya Ginoo, ban maging kong mas mayap pang tao. Pakiramdaman niyo po ing kanakong panalangin kaniting misa. Tanggapan niyo po anting may nakong hain at ibayo niyo po kapamilataning kekong upaya. At king oras ning maging katawan at dayame ing tinape anpon alak Ginoo. Saupan niyo ko sanang ibayo ke ing sarili ko. Pupurian, parangalan at sasambanda ko po king mabilog kong pangatao. At syuko punge ni Keti, king malmong arapan, kambening tula, at sayang makirake, king banal mong dulang. Yanasa.
Cesar, Alvina, Camilla, Angel Aubrey, Julius Cesar, Felisa, Marcial Romer Dolores, Glenn Salvador Lourdes, Benedicto Arsenio Maria Andres Marina, Francisco Maria Magdalena, Alodia Angel Catalina Tayag, Pascual Ricardo, Veronica Carmelino Sr. and Jr., Virginia Mario Jeremias, Lourdes Rafi Randy Charlie, Fernando Francisco Sr., Ignacio Feliciano Modesta Erlinda, Miguel Facencia Eni John King Corazon, Jerry Cora Nuring Pido Ronnie Jesse, Among Popong Humbilina, Ernesto Mejia, Josephine Macaria Lorenzo, Maria Alex Conrado Sr. and Jr., Virgilio Arnold Rita Rufino, Lucila Antonio Conrado Chofila, Justin Angel, Albertini Remedios Greg Freddy, Dominga Pedro Ernesto Catalina Milagros Merly, Gregorio Mylin Magdalena Zoilo, Catalina Berta Marivic Merly, Irene Cristeta Ireneo Luz Belen, Angel Amparo Melanio Felicidad Paulino, Patricia Julio Julia, Among Osegia, Dr. Bienvenido, Loretta Florentino, Antonio Roberto Rosita, Belen Quintin Sr., Quintin Jr., Froilan Antonieta Eduardo Medalla, Rene Hamicar, Flora Melchor Constancia, Leonila, Antonio David, Clara, Antonia, Teresita, Jose Zenaida, Frescicio Fangelinan Sr., Pablo, Maria Luisa, Elvira, Emil, Raimundo Maxima, Francisco Sr., Tecla, Meldy, Leticia, Henry, Bernadita, Victor Sr., Eduardo, Ursulo, Beatriz, Josefa, Charito, Raul, RJ, Rolando, Alfredo Sr., Alfredo Jr., Belen, Ronald Yang, Ramon Ricafort, Speedy Recovery, Francisco Domingo Jr., Lourdes Ocampo, Cheryl Regala, Caladuada di Florentina, Domingo Romeo, Divina Rodolfo, Virginia Generoso, Jose Leonor, at dingmaldang kaladwaking purgatorio, lalong-lalo na rin ang alanang makaga nakakarela. Ine?
kaligtasan isabla, ket itingyat
lagyo na ningib pa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ning ginutang Heso Kristo, ating lugod ning Dios, ating pamikayagom ning banal na Espiritu, manatili kaya kayungan. At keka antimorin. Kaluguran kong kapatad, kaniti pong misa ning tauling hapunan ning Ginoo, umpisan tanala ringatlong pekabanal diningaldo kilubning pabanwa, ingaw santamong triduo ning Paskwa, ing pamaylasa, kamatayan, pangakutkot, ampon pangasubling mebye ning ginutang Heso Kristo. Kaniti pong banal na misa ning tauling hapunan ning Ginoo, ing mumunang estasyon ning kayang dalan ning krus, gaganakan taya ing ritong makapauna at pegumpisana ning pamigaganaka kim pamagdaon ng sarili, pauli ning lugod na kaya katamo. Itiya ing katawan ko, amidawon para kaya kayo. Itiya ing daya ko, amibubu para kaya kayo. Daptan nyo iti, anting kapigaganakan kanako. Kiti taya naman gaganakan ing kautusan ning lugod. Mandatum, anya awsan tayang Monday, Thursday, mandatun kayo, mikakalugod kayo, antimo no makanano ra kayong liguran. Nga nawari, magpakumbaba kayong sumuyo, magmasabal, magmalasakit, karing kaparayong tao. At batang apagmasusyan matampa iting banal na misteryo, aminan at sisyantala ring kakatamong kasalanan. Agkatanda ko pong siklawod saguli. Ganakan din kaya katamong kasalanan. Ganakan ding dakaltang pamagkulang king Diyos at karing kaparatang tao. Ganakan ding dakal penandit mga linuwan tamo kaya, may kulang tatiwala. Lepas tanganan tayo, etame minto king Diyos, pigdudan tayo. Ganakan po ding dakala pa magkulang tamo karing familia tamo, karing abeta bali, lalong-lalo na karing anak tamo. Ganakan ding dakal penandit, tala inintindi rin pengari tamo, ring makatuwa tamo. Karetingan pa magkulang, pati karing kaparang tao, pati karing siping bale, pati kem balen tamo, pati kem kalikasan tamo, para karing eganaganang taong etapapansin. Anya duwanta saguli, ing pakalulo ning Diyos, ing kayang kapatawaran. Etamo po ikaw ang may kapangumpisal nganing malyaldo, uli na ning pandemya. Gambi sa tamang umpisal, ang gamburi kong pakiramdaman ding kasalanan yung gamburi na kong bendisyonan. Eta po agawa, uling babawal na katamo ning protocol. Pero ngeni pong pinandit, bawal ing dinandakong kapatawaran, bawal ing ibiyeke kayo ing bendisyonan ng Diyos. Po bawal ing igawad kay kayo ing pakalulo at kapatawaran ng Diyos iba, anti ko mong mengumpisal. Lalapit talat, bubuklat tala ring puso tamong ngeni king Ginoo. Tanggapan ing kayong kapatawaran, tanggapan ing kayong pakalulo. Tanggapan ing lugod na ning Diyos na pepakit na kaya katamo. Anyang tauliyang migapunan karing kayang alagad. Ang anyang idawon ing kayang beking krus para kaya katamuan. Nga tamo pong tahimik sumabi kaya, Ginoo, malunos ko po kanako, metong kong makasalanan. Ginoo,
malunos ko po kanako, metong kong makasalanan. Ginoo, malunos ko po kanako, metong kong makasalanan. Ginoo, pakalulo, Kristo, pakalulo, Kristo, pakalulo. Ginoo, pakalulo. Ginoo, pakalulo. Iduko tayong buntok tamo at tanggapan tamo, ing pamagpatawad, karing kaya katamong kasalanan ning Diyos ipa. Ing Diyos, pagkaluban ako sanang kapayapan, pagkaluban ako sanang malinis sa puso, pagkaluban ako sanang masayang pilubluban, maganaka, mapanatindi, mapagmasabal ka ring aliwa. Kingupayang pigkalub na king kayang Santa Iglesia, kingupaya ning pangamate at pangasubling mebye ning kayang anak. Pagkaluban ako sanang kapayapan ning Ginong Diyos at patawaran da kayo karing sablayong kasalanan. Ingib pa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. May patawaran ako po karing kasalanan niyo. En ako, may kakasalang pasibayo. Pota pong may pagkakataon kayo para talagang personal mangumpisal kang pari. Potang payagan na naning panahon, panikwanan niyo pong makapagkumpisal at sabihin niyo kimpari, ing midin kong general absolution, kaniting kakatamong banal a misa. Ing Diyos malugudya, ing Diyos maganakaya, pepatawaran na kayo, karing kaya kayong kasalanan. Amen. 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 Ing Diyos sa lubos mayupaya, pakalulwa na katamo, at kimpangapatawad na rin kaya katamong kasalanan, idala na katasana, king biye alanganga. Amen. Talakad tapo at manalangin tamo. O Diyos ay pami, at yu kami keti makatipon, ban makisulo kimpamangan asidyanan ng bugtong mong anak, ban ipakilala ing lugod na kaya kami. Pigkalubne iti kaya kami, inyang umeneng idawon imbyen na king krus, at inutos na kaya kaming pagmasusyan miya, antimong bayong ampon alanganggang sakripisyo. Ipanigapumi king kaniting Eucharistia, atuklasan mi at aranasan, ing kaganapan na ning lugod ampon biye. Iti nga naduan mi, kilagyo ng Jesus, aginomi. Amen. Amen. Pamamasang iba't king libro ning Exodo. Inginu sinabi no karin Moises at Aaron karin Ehipto. Imbulan na iti, yaying ituring yung mumunang dili karin bulan ning banwayo. Sabyan nyo king kabilugan abalen ning Israel, king kapulungal do ning bulan na iti, imbalang metong karing pamilyayo, kumayang metong abiserong tupa, king kuwan na. Metong biserong tupa para king pibale-bale na. Nung yung pamilya tutuyang malati para gisanan neng kanan, yung pamilyang iti sukat yang makyabe, king pamilyang malapit dili, king pibale-bale na. Agpang king paintulot na ning bilang da, ring taong mangan kaniti. Pakibalak yu itang agyo ng kanan ning sikakatao, king pamamiliyo king metong ay animal. Kailangan metong yang animal alang dungis, lalaki ya, at abanwa pa mutuwa.
Malyari ang mayakwa iti karing tupa o kaya karing kambing. Sesenyo lareti ang gaking kalabing apat ng aldo ning bulan. Kingaldo ay ito, ing kabilugan na pamitipon ning balen ning Israel, pati na lareti po tang umeneng matikop ing silim. Kunan ning aliwaking dayaro at ikaskasyo kare mingat bang amba at kimbabo ring pasbul. Dimbale anong nukarinyo kanan. King benging ito, kanenyo inkarni ng dinerang kingapi. Kanenyo kambening tinape a epe pagalsa, at kambering mga payit agule. Makanyan yang kanan, makabigkis kayo awakan, makasulod kayong sandalyas at magtalan kayong tukod. Pamiraplan yang kanan, metong yang parangal kim pamaglagpos ning Gino. King benging ito, lumibot ko king kabilugan na labuad ning Ehipto, at paten ko laring sablang pangani king labuad ning Ehipto. Maging kareng tao, maging kareng animal, at iyag pa ko ing parusa kareng sablang Diyos ning Ehipto. Ako ing Gino. Ing dayayang maging palatandaan kareng pibale-bale at tutok ng anyo. Potang akit ko ing daya, lagpusan da kayo, at akabyusan nyo ing mapanirang salot, potang parusan kay ing labuad ning Ehipto. Ing aldoy aldoya es sukat makalingon, at sukat yung pagmasusyan. Antimong piyestang parangal king Gino, kareng sablang lahi kay Batyo, maging metong yang aldo kapag masusyan. Iti metong yang kautusan as sukat mi panaral kabang-kaba. Ingamano ning Gino. Salamat, King Diyos. Tingkalis ke katayang panwanan, daya ng Kristo yang inuman. Tingkalis ke katang pagmasusyan, paniatita mo metong tangan. Tingkalis ke katayang panwanan, daya ng Kristo yang inuman. Tingkalis ke katang pagmasusyan, paniatita mo metong tangan. Nanuing malyari kung ayampang king Gino, uli na ning sablang maya padepat na kanako. Kaya kana kung iyang pangalaka manyaman, bilang kapasalamatan king binyenang kaligtasan. Tingkalis ke katayang panwanan, daya ng Kristo yang inuman. Tingkalis ke katang pagmasusyan, paniatita mo metong tangan. Panandaman na ning Gino, nunging metong karing memalena, Matea. O Gino, ako ingke kang talasuyo. Susoy wanda kan timoing pamanyuyo na, ke kaning kana kong into. King kamatayan, liligtas mo ko. Tingkalis ke katayang panwanan, daya ng Kristo yang inuman.
tingkalis ke katang pagmasusyan, baniatita mo metong tangan. Ke kakana kung idawuning aining kapasalamatan, at tampangan king kakung panalangin. Tingkana kung pangako king Ginoo, kana kulang tuparan. King katipunan daring kekang memalen. Tingkalis ke katayang panwanan, daya ng Kristo yang inuman. Tingkalis ke katang pagmasusyan, banyatita mo metong tangan. Tingkalis ke katayang panwanan, daya ng Kristo yang inuman. Tingkalis ke katang pagmasusyan, baniatita mo metong tangan. Pamamasang ibot, king mumuna ng sulat San Pablo, king kapulungan Karin Corinto. Kapatad, pablasang intinggap ko king Ginoo, at binyeko naman ke kayo antikeni. King Ginong Jesus, kanita mo ring benging mi panganyayayo, di nang putyang tinape, at pepasalamatan ne ing Diyos, at pemiraso ne, at nga nang sinabi, itiya ing katawan ko, amidawon para kay kayo. Daptan nyo iti, bilang kabigaganakan kanako. Makanyan mo naman, kay ba't ni ngapunan, kinwane ing kalis, at nga nang sinabi, ing kalis sa iti, yaw ing bayong tipon, amipatibayan king daya ko. Balang okdom, minom kayo kaniti, daptan nyo bilang kapigaganakan kanako. Uli nito, balang okdong mangan kayo kaniting tinape, at inuman kayo, at minom kayo kaniting kalis. Ipapasyagyo ing kamatayan ng Ginoo, ang gaking panyatang na. Ing amano ng Ginoo. Salamat king Diyos.
King Gino, manatili kaya kayungan, At keka antimorin. pamamasa King Mayap Abalita, agpang kang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. Bispera na kanita ning fiesta na ning Paskwa. At i Jesus balo na king miras na ing oras ning paglako na king yatong iti at muline king ipa. Ligura na la kapilan man ding kaya keti king yato at ngeni ligura na la hanggang king wakas. Kabang kasulo na lang Jesus ding alagad king karelang tauling hapunan. Ing diablo ikwananeng atanam kimpuso ng Judas Iscariote, anak ng Simon, ing pamanganyaya kaya. Balo ng Jesus king ingib pa, penibala na ing sabla, karing kayang gamat, at iya ibat iya king Dios. At ngeni, magbalik ne king Dios. Anya me koya king lukluka na, likas ne ing tunika na, kinanwayang tuwalya, sa kane bebat ing awakana. Kay bat mi tugtug yang danom king metong apalanggana, sa kanala pigmulan inos abitis ding alagad na. Pinulis na laking tuwalyang makababat king awakana. Anyang mirsya kang Simon Pedro, nga na kaya Ginoo, ika ing manos karing bitis ko, i Jesus nga nang may kibat kaya, ing gagawan ko, emo balo. Emo balo king pinandita iti, dapat bandan tawli, at alastas mumorin. Kapilan man nga ng Pedro, emo malyaring awsan, wasan ding bitis ko, i Jesus nga na kaya, nung era kawasan bitis, kami kadake kanako. Nung makanyan Ginoo nga ng Simon Pedro, mo ring bitis ko, nung pati naggamat ko, ampon buntok ko, wasan mo. I Jesus nga na, ing medilo na, kailangan wasan, subali mo, karing bitis na. Uling malinis ne kabilugan akatawan. Kayo malinis na kayo. Dapat, ikayungan. Balo na nung nino, ing mga nyaya kaya. Hanya sinabi ng, dapat, kayungan malinis. Inyang awas na nalabitis at pasibayong sinulod ni ingimala na. May balik ya king lukluka na king lamesa. Aintindihan nyo ing depatan ko kayo nga nang sinabi. Kayo awsan nyo kong talaturo ampon Ginoo at husto ing sasabihan nyo, uling ako makanyan kupin. Nung ako aginuyo ampon talaturo, inos ko laring betisyo, kayo man, sukat kayong mipapanos bitis, metong at metong. Banketa, kayo man, tularan niyo, ing depatan ko kaya kayo. Kaluguran kong kapatad, ing mayap, abalita, ning kaya katamong kaligtasan. Kapurian kaya kawo Kristo. Maya pa gat panapon po kaya kayungan. Kumusta ko po? Mayap mo naman po. At dakaladakal pong salamat king pamanagon niyo kaniting kaya katamong misa ning tauling hapunan ning Ginoo. Asahan ko po di taktamo mong simba. At salamat po. Salamat po king pamanagon niyo.
Pero pasensya na ko po, panupayayo. Dati-dati, kalibot na ning ebanghelyo. Potang basan ke itang parting likas ng Jesus ing imalana. Mitali ang tuwalya keng awakana at inos na labitis din kayang alagad. Dati-dati po lilele kita, lukas keng sutana ko, mga nakong tuwalya, kay bat wasan ko bitis, tunggal-tunggal, rening pinilita mong apostoles, ngeni po. Pero panupayayo po, uling pandemya, hanggang buri kong buri, eta mo po pwedeng gawan ita, bawal. So obat may milita pang apostoles keni. Balikan da ko po pota. Lalon kay ining gewanan ng Ginoo. Nano ining gewanan ng Ginoo? Migdrama ya? Opo, siguro. Migdrama ya. Sinawaning manaral, enebisang manaral, anya, gewa na namu itang buri ng aral karela. Mapalyari pong tutoy ta. Bandang tauli, enemenaraling Ginoo, gewa na namu ing panaral na. Pero nano talaga yung gewa na ng Ginoo? Nano talaga? Eya kabud migdrama? Aliya? Eya kabud dinuko, inosnobitis ting kalagad na? Aliya. Simple mo po yung gewa na. Gagawa yung masanting alaala kayabe daring kakalugurana. He was making a lasting memory with his friends. Mamagasaya, maniwalaya, na ining gawa ng ini, tandanan de, gawan de, rening alagad na, kabang mabiela, kabang iya, at suya king yato, hangga king mirasya, king ipa. Gagawa yang alaala. Kalupa daring malsinta, gagawa lang alaala, potang dukitan de, ing lagyuda, keng punong mangga. Jose, Puso, Maria. Andat akit data, mibabalik ing palsintanda, mibabalik ing lugoda. Kalupa na ning metong at tatang babeyang tauling habilin karing anak na kabang mamamateya, tandanan nyo titong, tandanan nyo anak kayo kakalinuan ini. Kalupa na ning metong nga professor na babiya last lecture karing estudyante na talagang dalanda kabang biyeda. Makanining gagawa na ning Ginoo. Gagawa yang lasting memory karing kayang alagad at kaya katamo. At andanan ko po anyang mi-assign ko. Primero pong assignment ko anting pari, wapining director king high school seminaryo. Karas ko po king high school seminary, ala ng first year high school, uling balak daneng isara ing high school. No man ka magpari, misyado lapang anak, so saraden maning atla ka nung anak, so saraden So disan kaya po makanyan, sa sarada na ing high school, at ala na akong first year, second year, third year, fourth year na lamo. Payarianda na la aretang atlong banwang areta. Wanang minisip ko po, kay ba't pegaralan kay ba't pinresinta karing abe ko king seminaryo. Nga ko, nung asahan talang magpari rening anak ka reni, then talagang saratan Pero itong seraya yung high school, makanyan mo naman, saratan yung college, saratan yung theology. Uling naman gan karening high school rin magparila. Makanyan mo naman kayong college, naman gana-gana ka rin magparila. Makanyan mo naman theology. Maswelo na kayo nung ating adwa at lu, kayong metong aklasing magparila. Saratanongan. Nung itayong gagawan tamo nga ako. Nung itayong purpose tamo. Pero ali nga ako, alili. Yung purpose na ning high school nga ako, gawa tamong manyaman, masanting, masayang alaala. Nadalan da ring anak kareni, at botang maswelo la karing alaala da, panikwanan dang isunduda hanggang college la, isunduda hanggang theology la, isunduda hanggang magpari la,
uli da reng ala-alang areta. And hopefully, magparila, uling dakala ala-ala, babakalan, daralan, king seminaryo. Uli na po nita, biklat miyang pasibayo, ing high school. At hanggang ngayon po, makabuklat iya. Nung ating kong dapat isarang ako, ing theology ang isarayo, aliwa ing high school. Uling keni, magumpisa, ing masantindang ala-ala ring anak. Ing biepo, tungkol ya, keng masanting ala-ala. Ing kwento na ning biye tamo, tungkol ya, karing mga lagu, mga sayang ala-ala tamo, king biye at karing kaluguran tamo. Nung niya po, alimbawa, ing kasalanan, potangkot nanda ka, o ba't may kasala ka, ing pakibat tamo, nakalimot lang po ako. Akalinwan king sarili ko. Nakalimutan ko ang sarili ko, kaya ako nagkasala. May kalimot iya, nakalimutan. Nung lonya po ing metong asakit ngayon ni karing makatuwa, ing Alzheimer's disease, simple mo, mawawala ing kayang ala-ala. Nino na kasi ika, tang anak mo ko, bala ko sa anak da ka. Wapin po anak ko. Oh, nino'y tang meko nandin. Na atatandanan alaneng ala-ala. Ing ebanghelyo po, nung isummarize siya yung buong ebanghelyo, summarize making one word, memory, ala-ala, gaganakan yu. Anyang tauli ang meko ing ginu, ing binyan ng ala-ala kaya katamu, ing tinape ang pong alak, andat mangan kayo, gaganakan yuko. Andat minum kayo, ako ing tatandanan niyo. At muntatamu po kayong lumang tipan, makanya mo naman. Ing lumang tipan, nung isummarize me, ala-ala mo naman, atatandanan da ring Israelita, agaganakada, atatandanan da, tenam da karing puso da. Nung makanano nung linigtas Yahweh, ning Diyos iba, king pangaalipin da, king balen Israel. Anya itang mumuna pong pamamasa, nung balikan niya. Metong yung masanting ala-ala da ring Israelita, gawan tayo po po ta, kay ba't na ning vigil tamo, mamiyekeng tinape, binalod na po ring San Miguel, ating apalya, ating ubas, tanda ini po yung tinape, papapakan na ning ginukarela. Potang dumala niya yung anghel nga na, makapiblas kayo, bala mo mama ko, mangan kong tinape ang alawang lebadura, tupa, biserong tupa, kay ba't minum ko ang alak, tanda ning daya ko, tanda ning pamiugnayan tamo, kay ba't kurusan niya yung pasbulyo, baka nita lagpasana kayo ng anghel ng kamatayan at miligtas la ring anak yu, uling ren mong paten ko ring Ehipto, amen alipin kaya kayo. At gawan nyo ini banwa-banwa, anting kapigaganakan kanako. Ini po yung tauling hapunan na ning Ginoo, ing fiesta na ning pamaglagpus, linagpus la iba't king pangaalipan, king Ehipto, minulila king pengakong balen ning Diyos ning Israel. Memory. At ngayon yung ginutang Yesu Kristo, gagawayang memory ala-ala, wawasano bitis din kayang alagad. Ban kanita kayo man ipanos kong bitis. At pilang beses nakatamo wawawasan bitis ning apong Ginoo andat mikakasala tamo. Pilang beses nakatamong inos puso andat mga linuwan tamo. Pilang beses wawasan nakatamo pilubluban andat kakalinuwan taya. Ing Ginoo nakatang wawasan bitis. Go, create happy memories with your families. Uling potangkay, deninamo ilang talnanda. Makanyan tamo pong milalabas, kaluguran tayong kultura tamo, ing heritage tamo keti betis, uling atintang masanting ala-ala, karing minunang betisenyo, karing ninuno tamo. Balu tamo malugod lang pisamban, balu tamo mag-standby la keti pisamban, balu tamo tilang masabal keti pisamban. Itay ala-ala tamo at hanggang ngayon susundo tamo. Balu tamo magpari mo o magkarpintero mo ing kayo sanda kanita. Kikilalanan tayo ni,
tatanam takim puso tamo, gaganakan tamo. At uli na niti, ang gangeni, makatalakad ya, mabyeya, alimo iting pisamban, itamo anting metong apisamban keti betis. Mabye ing alaala ning Ginu, alaala din kaya katamong ninuno, karing puso tamo. Magtaka ko po, o ba't ikaming pari? Nung damdaman nyo kepot, nung akit nyo kami, andat mititipon kami. Atin ko pong metong grupong balik-balikan, andat Martis, mitok na mong ening pandemya. Andat Martis, luluwal kami, may papagkwentuhan kami ikaming pari. Nung damdaman nyo kepo siguro, sabi nyo, kabolangan na rin paring arene. Ilang-ilang ko kwento na, no sinawa. Totoo po. Ing kwentuhan mi, deng biro mi, ilang-ila. Ay, maninyapang seminarista kami, anyapang kain, ilang-ilay kay sasawa. Bakit? At kaburi mi lang balik-balikan, uling deti, ilang babye-bye kaya kami. Deng kwentong areti, ilang ala-alami, anting mi kakapatad, anting inawos ning Ginoo. Amen? Amen. Kaya po balo nung akwento ko na kaya kayo, itang pelikulang The Notebook. Hali kaya pa. Simple mo pong love story. Babae, lalaki, mikit la, mipalsintala. Kaya ba't mikawani la, uling ining babae, makwaltaya, ing lalaki, kaluluya. Pero hanggang mikawani la, ining lalaki, susulatanan ni ing babae. Uning emaki bating babae, hanggang niyang sino ko ing lalaki. Pero hanggang sino kuya, eya mikyasawa ing lalaki. Asahanang mikit la panining babae. Ing babae naman, uling susulat ing lalaki, at inyang akilalang sundalo, peki kasalane. Bayo lakasal, abasa na yung dyaryo nining babae, litrato nining dati ng boyfriend. Petalakad yang bale, lele, naning dagat. Anting paninap na anyang miyabe lapa. Anyang ikit na yung babae, ining litrato nining boyfriend na, may bungsolya. Kay ba't bayo lang may kasal, sabi na kening pakikasalana, paboren mong puntan kay saguli, pakisabihan kaya mo. May balik ko nga ng babae. So pintane po ining lalaki, mikit lang pa si bayo, kitang na, o bate mo ko susalatanan nga na ning babae. Hali nga na ning lalaki, aldoldo ning biye ko susalatanan da ka. Kay ba't kanita na abalo ning babae, eno babiyeng mana reng sulat na. Ining balenggewa ko ngayon nga na, para kaya kaya nga na. Aliwari panina po, may kakwarto, lalo may dagat, mag-painting ka. Inisaning baleta nga na ni lalaki. Minuling babae, minisipyo, may sabi ang mayap, kening pakikasala ng sundalo. At belikane, ining boyfriend na. At ilang aduang may kasal. Epo po yari ka rin kwento. So, masaya na po, miyabela, may kayanak. Anyang tumwaya ining babae, may ka-Alzheimer's disease siya. Alayang aga na ka, alayang atatandanan. So, tsunya king home for the aged, yan dili, uling enekilalay ning asawa na. Puwata nga kakit tatakot yan, nino yung dayuhan na ining anay, kay kilala, palakwan. So, bali po yung gagawa na ning lalaki, Aldo, pupuntane ining babay, basa ne kaya ining kwento da. Makanano lang mikit, makanano lang mikawani, makanano yung ditak na kinasaling babay, makanano lang mibalikan, at tinok ng kimbaleda. Potang babasa na yung makanya ning lalaki, aga na kaning babay. Kwento taytay, ana. Kwento taytay, ikay taytay, ana. At kaulani ining asawa na. Kung yung potang kay, may ka-Alzheimer's na disease na nila, hey, hindi ka okay na. Pero hanggang makanyan, matsyagaying lalaking babalik, may babalik, kening babae,
kukwentune, inkwento da. At bandan tauli, atanda na rin ning babae. Balo ko nga na ikatayta, kinauling lalaki at sakala mete. Wala na naman sanang silab. Okay. Yeah. Alaala. Ngayon po, balikan ko rin yung 12 apostoles na nung gagawan da keni, ekonoman wasan bitis. Ali po, emo pamanos bitis ing alaala. Ali mo alaala ing pamanos bitis. Atin kumburing ibiyeke kayo. Ela ayuda, ela relief, ibat lareni king kwarto ko. Retang dilatang pisa sa likod ng mako king lalampapag, anyang mabiyaya pa, pero ela pa expired. Sigurado ko ela pa expired. Rening piling dilatang pisa sa likod ng mako, potang dinandeng batabroad sa likod na lalele nala, para karing special okasyon, at iti maniwala ko special ang okasyon. Dininan kong tuwalya, uling eko magpanyo, mahilig kong tuwalya, uling talpapawas ko. Aritang collection kong tuwalya, inabi kay Karin. Inabi ko ring lumang sabon, luma nala, talagang batlaking lalampapag, detang sabon. Dininan kong t-shirt, dakal ko Hanes t-shirt. Ampon, ating face mask, face shield. Ampong tsa. Maliban king kape, mahilig kong miminom tsa. Pipit na ko la. Anting pamanos. Bitisyo. Binalot ko lareti. Babiya ko kaya kayo. Anting pa magbahagi ng sarili ko kaya kayo. E ako la babiya kaya kayo. Babiya ko karing baryo yo. Babiya ko karing kayabe yo. Babiya ko karing familya yo. So sana tanggapan yung anting regalo ng among, anting alaala ng among kaya kayo. Na katubalyada na kayo, kayabeda na kayo ketikim parokya, familyada na kayo, kaluguran na kayo. So lo nyo lang anting masanting tamong alaala manibat ngini. Pero gamitan nyo lang. Eyo sa salikot lalampapag. Abe yung ring familia, yung oring pwede yung ipamiya ka ring kakaluguran nyo. Pero sana magiya naman tanda kaya kayo na ikayo man mamalot kayo mas kinano mo. Then ibeye ka ring kabaryo yo. Ining punto na ning pamanos bitis. Sana po paboran nyo kayong saguli kabang babiya ko na reting Kasulun alalang Jesus, ingalagaan na, danong tikog na kingme ungapalang kana, itis tapik mula nong inos nga na.
Pasensya na ko po, kaburi ko sanang adinan dakongan po. Pero po ta mirastang alas 12 nimbengi keting tungga-tunggalanda kayo. So, payabot ko po kaya kayungan, ingka na akong lugod, at pamanyuyo, anting kaya kayong kura, paroko. Kaluguran dakongan po. Talakad ta po at ipanalangin taking Ginong Diyos, denggang kayaduanan tamo, at nga tamong mawus kaya, Ginoo, malunos ka kaya kami itangan po. Ginoo, malunos ka kaya kami. Para ka ring sablang Kristiyano, manano na sanang inglugod daking metong at metong, maging mayayakit yang tanda, ning mabiyenang pangaatsyong Kristo, kete king yato, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, malunos ka kaya kami. Para ka ring sablang pari, parati lasanang manatiling tapat, king karelang makaparing kasuywan, at makaapostol apamagmalasakit, king sablarang dapat, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, malunos ka kaya kami. Para ka ring pamuntok ding sablang bansa, pagmalasakitan dasanang apawi, ing danop at sakit, adaralaning pandemya, ama kamate, karing milyon-milyon at tao. Ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, malunos ka kaya kami. Para kay katamong makatipon keting yeni, alikas tayo sana, ing Eukaristiyang pagmasusyan tamo, king pamibiyebye tamo, kapamilatan ning pamipakit tamo, king lugod at pakalulu ning Diyos, karing aliwa, lalo na karing pakakalulo. Ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, malunos ka kaya kami. Yabetala po karing panalangin tamo, ding kapatid tamong mag-wedding anniversary, ichan, ampoy Joan Ritis, ding kapatid tamong mag-birthday, Maureen Alfonso, Miggy Nulud, Joseph Angeles, Deandre Miguel Marin, Alex Hilario Jr., Erica J. Ocampo, Edith Tubio, Martayag, Paulita Bustos,
At para po king kapasalamatan dari Joshua at Joey Angeles, Zon at Bong Bautista, para king kapatid tamong masakit Isel Lanuza, ampoy Ray Rivera, Alistair Sunrise Ocampo, at para po king kapayapana ning kaladuan ng Carlito Santos, at para po kaya katamongan na Chuketi, karining tinalakad para karing karelang baryo at rimyadiwang organisasyon, para kaya katamongan po tahimik talang idawon king Dios, ding panalangin tamo. O Diyos ay pami, pasalamatan do ko po at pupuryan para king alangang gayong lugod at kapibabatan para kaya kamingan. So panyo ke po ban kanita apasamiya at apakit iting lugod karing kaparaming tao kapamilatan ng Heso Kristong Ginumi. Amen. Luklok tapos saguli, mapilan mo pong kababaluan, uling tuloy-tuloy na po kaniniing misa tamo. So mapilan mo pong pagganaka. So diretso po kanining misa hanggang communion. Kay ba't na ning communion, ala pong tauling bendisyon. Kaya biyang tauling bendisyon, isunod tayo po ing Vigilia King Santissimo. Metong mo pong oras ita, nung makapanatili tamo, nung makaluklok ta saguli, ban abayan niya ing Ginoo anting pakisabi na hanggang metong mong oras, abayan tayo ing Ginoo, kabang manilangin niya king Gethsemane, kabang manintun tampakibat, karing sariling kutang kimbieta mo. Abayan tayo pong metong oras. Kay ba't na po ning Vigilia, detang sidyadang tinape ring San Miguel, ipamiela po karinggang Megvigilia. Tanda na po ning kapigaganakan, anyang minunang panahon, bayo ya pamibay ting ginutang Heso Kristo, ting Israelita gagawan da na ini. Mangan lang tinape, ating tupa, kung yung malapuring tupa, itagi yung tupa, ating alak, ating apalya, mapait agule, kananyang agnanagnan, tandaning pamisan metong taking Ginoo, tandaning kasunduan na ning Ginoo kaya katamo, na iligtas na katamo, linigtas na nalakanita ring Israelita, iligtas na katamong pasibay ngayon kaniting pandemya. So nung makapanatili ko po, ban kanita agnanagdan talang kanandeng tinape, kaya rin na po ning Vigilia tamo, king Ginoo. At pasalamatan tala po ring San Miguel, kimpa magsadyada kariting tinape. At pasalamatan tala mo naman po rin kaya katamong media group. Kauliyo po bale, Albania ing Betis Heritage Church, Vicaria ng San Jose, migsadyala po renggang media group, may media group tamo keti, media group karingaliwang parokya, mag-online visita iglesia tamo po. Denggang 7 pisamban ning Vicaria, keti, Guagua, Santa Rita, dening mialiwang parokya king, adwapang parokya king Guagua, ampong Sasmuan, Malusak, paltola po king live streaming ing bisita iglesia at tukyantala po karing pibale-baleta mo iting videong iti. So miyabi-yabeta po, maski kay bat na ning Vigilia hanggang kaulita mo. Dadalan tayo ing grasya na ning Ginong Dios. Dios,
Manalangin kay kapatid, maning kakatamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan sa ning ginuwiting daon karinggamat mo, king ikapuri at kaligaya ning kayang lagyo, at kaya katamong saplala ang mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, amaganakang ibami, gawan mo kaming karapat dapat magmasusi, kariting banal na misteryo. Balang oras sa darawon miya iting sakripisyo, magaganap ingob raming kaligtasan mi. Itiaduan mi, king lagyo ng Jesus, aginumi. Amen. Ing ginumanatilia kaya kayungan, At kaya kan, Timore, isipan niya at luguran ng Diyos. isipan mi at kaluguran. Pasalamat aking Diyos sa ginutamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay karapat dapat at matulid, sukat at makakabos, ing puryan at pasalamatan da ka kapilan man, ampon no ka rin man, o iba, Diyos sa malugod, ampon maganaka, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Yaing tunay ampon alang anggang pari, amiyayin king alang kapupusan na daon, dinaw ng minuna ing sarili na kiyaka, antimong ain makakabos, at penabili na kaming miyayin kaniti, king kapigaganakan kaya. Ban kanita nung mamangan kami king tinapening biye, king banala pamisulong iti, malyar miyang apamalita, ing kamatayana, angga king panyatang na. Uli nita, kambeda rin sa Blancoro ding Angeles, daralit ming kaya kaligaya at ngamingan kakanta. Kataas-kataasan, Hosana, Hosana, king kakatas-katasan. O Diyos, ay pami, tutukang banal at buriming paramdam keka, ing kaya kaming kapasalamatan. Daraon mila keka dating tinape ampong alak, at adwan ming itubod me ing Espiritu Santo. Bandeti, malyari lang katawan at daya ning ginuming Jesu Kristo. Ban kanita, adaon mi keka, ing piggalub mo kaya kami. Ketang benging bayo yamate, kabang kasulo nala ring kayong kakaluguran king karelan tauling hapunan, kinuwaning tinape. Pepasalamat ya keka, pirasune, at binyene ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti yung kanakong katawan, amidaon, para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat naning hapunan, kinuha ning kalis, pasibayang pepasalamat kaya binyening kalis ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti
ikongan at minumko kaniti. Iting kalis ning kanakundaya, ing daya ning bayo talanganggang tipan, ami bubu para kaya kayo at para ka ring sablang tao, banketa, mi patawaran la ring kasalanan. Daptan nyo iti, anting kapigaganakan kanako. Gaganakan tayang ining Ginoo anya matulat ang ipasyag ing misteryo ning kasalpantayanan. Iba, uling kaluguran mo kami, agatan mo kayang lumapit king kang dulang, katmuan mo kami king tula ning Espiritu Santo, kabang tatanggapan mi ing katawan at daya ning kang anak. Ginoo, alakang kakalinwan ka ring anak mo, adwan ming ingatan mula deng kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco, kaya kaming Papa, Florentino, kaya kaming Obispo, at panalangin mila, ding kaya kaming makatwa, at ding kaya kaming miyang ubiye. Ganakan mo la ding daralan kasakitan at lungkot. Ganakan mo ding Kristiyano, no ka rin lapaman, ading sablang tao king mabilog ayato, lalong-lalo na ding kaya kaming masakit, ding kaya kaming pakakalulo, ading sablang mangailangan king saup mo. Maglapo kaming kapag mulalan, po tanga kakit ming gagawin mo para kaya kami, kapamilatan ng Hesu Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya, ibang mayupayang tuto, kagum ning Espiritu Santo, pupuri ang dakat parangalan, manggaman kingalangang ngani ponting metong familia, abe-abe tamong mipapanalangin king Dios, karingamanong tiro na kiyakatamo ning Ginoo. Isulib antibanwa ipamintwaning loob mo ingkakanan mi king Aldo piemuke kami king Aldo at ipatawan mo ke kami ding salangit ke tukso, nune
Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mo pagkalubing kapayapan, king panahon mi, ban king kasopaning kaya kang pakalulo. Parati kaming may kabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninay kami kambening maligayang kapaniligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kay kayong kayarya, nating kayo pa yan, nating ligaya, manggaman, king alanang. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babalik din kaya kaming kasalanan, nun elawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan me, ampon bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alangang amen. Ing kapayapanan ing Ginoo manatili sa nakapilan man kaya kayongan. At keka timurin. Malugod mo pong pakit, ing mikakalugod mo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayongan. Kapayapan po. Peace be with you. Ini po yung ginutang Heso Kristo, ing kordero ning Dios, amilalako king kasalanan na ningyato. Mapalad tamo itamong mayayawos, tanggap king Ginoo. Ginoo, kumatampang tanggap ka, dapat yan kasmiyay nga mano mo, kumayap na ako. Panalangin po para karingat yung karimpi bale-baleda. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, kingatyo ka kabanal-balan ng sakramento. Kaluguran da ka may gitking sablambage, at pagnasan kong tanggapan da ka. Dapat pawilingin ng pinandit era ka atanggap king sakramento. Umeka mo man spiritual kin puso ko. Kakaulan da ka bala mo mawari at yuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Emo sa paintulutan ing kapilan man mikawani ko keka. Amen.
na no? O Diyos sa ipami, pasalamatan dako po at pisyalan mo kami, karing puso mi. Abayan mo kami, nganing pinandit ning kapagsubukan. Manatili ka kaya kami, nganing lalo dakang kailangan kaniting pandemya. Salamat pundakal king lugod binyayo kaya kami, salamat pundakal king pamantabayo kaya kami. Salamat pundakal ing minta ka karing puso mi. Manasang kilub na niting metong oras kay bat na niti o Ginoo. Dinan mo kayong upaya, dinan mo kayong kababan, dinan mo kayong sikanalub, dinan mo kayong oras, ban kanita makapanatili kami naman kaya ka, ban kanita akayabe mo kami, ban kanita abantenda ka, ban kanita kayabe mong siklawud at manalangin, kayabe daring familia mi, kayabe daring intention mi, kayabe daring dakalataong pakyabe karing panalangin mi. Abayan mo kami o Ginoo, kilub na niting oras. Maniwala kami emo kelalakwan parati mo keng kayabe. Anya doon ming ikami man sana, maski metong mo man oras, ing abayan daka. Iti adwan mi, king lagyo ng Jesus, aginomi. Amen. Amen. Siklauda mo po.
O Diyos, ibaming malugod, Diyos kang makiyugne, karing dali seming kayadwanan king be, karing ke kaming simpleng paninap, karing ke kaming simpleng panalangin. Maski king metong mong oras, o king metong a minuto, o ngening pinandit, pag nasanding pusuming akayabera ka, bisat man iting kapag nasan eman ke kami, uling makapunlane karing pilubluban mi, inyapang lelangan mo kami. Dininan mo keng pusong maninton at mawuke ka, O Diyos at Ginumi. Ikaing kapayapan mi, ikaing tulami, ing kaganapan mi. At yung keking masakit akabilyan ngening kasalukuyan o Gino, makilaban king sakit a emi man akakit, makilaban king kakaluluan, makilaban king alang masabal ding ke kaming manungkulan. Abayan nyo kepo sana, maski mo man king saguling penandit, kaniting tahimik at malungkot a penandit, paboren mong panamdaman da ka, ing panintunan da ka, o ke kaming pag-asa. Duro ko ke ka, na kasang ning eganagana, at kakaulan da ka, o Diyos, ning kekeng kapanatagan. May gitking sabla, o Gino, at yung keketi, ban paborenda kang alben mo kami. Bendisyonan mo kami, kabang makasiklod kami arapan mo. Kahulan mo kami, matalik at malapit. Pamatulan mo kami, at sabihan mong, at ka palagi keng siping mi. Bistat man karing dakala panahon, eke maging tapat keka. Emo ke lalakwan, bistat man maralas, gugulutan da ka at lalakwan. Emo ke tatabili, bistat man ikami mismo, ing tatabili, king talan mi keka. Abayan mo kami, O Ginoo, manatili ka ke kami. Kapamilatan ng Santiago, ing ke kaming patulunan, kaya biningin duming Maria, king lagyo ng Jesus, ay anak mo, at Ginumi, at kapatad mi, at kayabe mi. Amen. Amen. Amen.